Saya dobil bukaan pertanian ma non gurta a marbun sian perbutihan dukoni macam hari banyak pekerjaan menjadi gurta b menulang selama pelayanan di tengah-tengah gereja di Takos Indonesia pada tantah menulang sian kuliah bagi sangat menon acara waktu pada tanta yang bakara koordinator pengurus gereja Takos Indonesia dan membawa kata Tuhan lah subuh membayar sakramen pemberangkatan jenazah di guru perningotan semanullah siap tonga-tonga ni kurianta sidang mati dia alani kita mulai mengibadah ta kalau bima kata yang untuk aku pakulinya untuk aku asa utangnya patanda untuk aku na tahu pasangan saya pabusuk toliki doa asia simi haleluya
Ni Tuhan ang nakasana ko sa muro niya lang mo. Kung Panginoon pagko Tuhan, mo Tuhan ang nasa tong nito Tuhan ni ano na Tuhan. Law mangrupihan ni Tuhan ang mangrupihan. Nangianan ni Tuhan ang karandaran ng sapi Tuhan pero namin Tuhan. Mo Tuhan ang nakasana ko niya sa liboto Tuhan. Mo kaya ito ang pagbiya ni Tuhan ang mangrupihan. Kailangan na ako piyoto patatuloy ang Tuhan. Sis Tuhan namin apa mag-iinit ka po. Na nakasoba nito ang mga idea, kung kinali ito ang mga nasa tarong namin ito ang mga nasa pinaraparapan. Kung Panginoon pa po, o malit mo ang mga sadara matukan ang mga nasa ng tabi ang ililit namin. Yan, pagbilit mo ang mga nasa nakasoba nito ang nagtawa mo nito ang kinali. Magpagkadam na mamulit mo ang kami. Asa-atap na mamulit mo ang nagbilit na maso. Kami ang buon yung asak kami dalam namin na nuntuk ko. Nakarang kapag sa tayo Tuhan, nabuhay mo kung pinahorak ko. Hindi Tuhan ang mga upasahan tayo kung namin ng pagko, upasahan tayo ng panalang namin ng pagko ni Tuhan. Nasa mo Tuhan ang ibig kanin. Kung hindi Tuhan namin, mabangon na yun. Kawalan ni Tuhan ang sunod ko na maso. Tapos kung manubunod ko, mahigiya sila ko ito mga tamahami, manubunod natin. Kung yun na yun ang walang mulis, ikaw, potro, di sa lilit na hallelujah. masa hidup ni Pi Bima Guru Perniwatan si Manulang Sumamba Pinabato Tuhita dalam Hita don lau Panangyakon asagiat disudi agak kilomita dan ibadah jangan itu hasaluna yang dipakai tengah-tengah di hujan. Nah pertama Sumamba menjadi pembina muda-mudi Gereja Pentakosta Indonesia di Magurta Grupe Manulangon mulai tahun 1990 Sabtu tahun 2010. Jadi selama 26 tahun Maibana mengemban tugas sebagai pembina muda-mudi. Nah pada tahun yang ketiba menjadi situa Gereja Pentakosta Indonesia pada mobil di sidang Matition 5 di tahun 1990 bertugas bagaimana madalaton hasil tuaon
dicakap na kiningan dohot pimpinan muda-mudi 1/2010. Jadi berarti 20 tahun mah ibana sebagai situan. Napatuluhon di Salimana ada tohonon haguruhon lima guru Injil di tempaton di sidang Matition mulai tahun 2010. Satu hari ini tahun 2020 manang di akhir hayat di mana 25. Jadi 9 tahun ibana sebagai ibu Injil di Gereja Pentakosta Indonesia Apelmobi di sidang Matition. Jadi pinamoto honor tu kita Apelmobi di hamu apa keluarga asal giat ulang ni amata guru pio dipakai Tuhan taribana sebagai lah mendukung ngoloni jemaat muda-mudi na jemaat na sude terus diwiana di sidang ta na di Matition. So ni macam apa kami atas nama Gereja Pentakosta Indonesia sidang Matition dapat potohon di tengah-tengah ni Apelmobi di Tikion di nataboni mana tu garijaon omma akhir ibana ro lao madapoto Tuhan. Puji Tuhan oleh Tuhan. Sumoroto atani dohuan jahuan sana audo sogut mau katana mamuna ya audo sogut mau kamuna kok setana mamuna tutana sana jadi tak muna audo sogut jahuan sana ya vokam nako setana mamuna imam sama tari kutuna mata o parsanelio tapalupan do maya di kutau na mata tari kutuna mata o di lo mata ni mata argaro di mata aba mata ni naniasa di baturu ada di bataro arga ni mata di tulo di tuani arga so mo jorma ni dia siya no
mulai rok harga tarangnya tarangnya bubedo ramokna bubedo ikokna tanuntuk tarangka uperjerina pinatulu di hata di lewat tata waktu namanya argaru di lewat ama mati dan rasa saya jaga lidah baru senda satu malam lah buat doa kalau mau ulang nyom roli sari gede gede Tuhan Yesus Kristus malam-malam mulai saya doa saat dulu dia ada yang menjaga itu amin pertanyaan yang lain yung mahal itu anak-anak kamu ya tunggu tong-tong itu begitu dia Tuhan nama satu yang lalu ini Tuhan pertama mahu keluarga bahwa tepat tunggu Tuhan berjalan itu bersama Tuhan yang mencoba nak semua orang yang mencoba menari Tuhan yang mencoba tak mungkin nak halanya maka kami dapat lihat bersama asa hatami mengadapkan perkumpulan Tuhan orang yang berkau bersama dengan Tuhan puji hal bahwa senario saat roli sari di hari ini dapat juga setahun yang mana saya berbagi dengan warmu saya bermarah jamu saya salam berdoa di dalam semua yang berdoa saya berdoa siapa saya sambil senang sopan itu saya juga akan berdoa undangan itu berdoa berdoa Hati rohani Tuhan Yesus Kristus, orang rohani dia kata am, doa pasal itu berbeda macam, nama doa itu kita.
Dalam orang mahita, si mereka mahita, orang-orang hari di batakku, orang-orang untuk diau, ay matuparo ano maring di Jesus nanay di ba ini guro orang-orang Jepang ngomong sipil. Iya, oke. Aduh, bering gigi apa yang di bang? Iya. Oke, ketawa. Masih ada noda. Una pa dolo. Una pa tong awo. Pero. Padu. Pelan. Sulu berjalan. Pas metong iban orang kota bus. Itu. Turun. Ayo di sini. Atau baik teman. Dia pak nah. Nyonya. Nah, itu sama tuan. Perlu. Ete. Mabuk. Slow. Ete. Nangai padur ulur le. Iya. Pelan-pelan, saya baru begitu. Ulang jatuh berdua, coba tiga. Tapi udah dapat aja tuh. Pak, benar. Itu tadi. Oke. Jadi dos marwata di penguburan yang tahun. Mulia Tuhan kuasa ulangion ho patanda Tuhan kuna fasa hapon ho saya kabusu tonikio Amin. Nama data saya utagam lu Tuhanku saya masih hom Tuhanku. Tuhanku saya masih horo hakku diharoni Tuhanku diharoni Tuhanku somorna nido Godang hasangapon dohot puji-pujian di pasahat rohanami tujolom Tuhan tongon di bagasa tikion di kuburan nangangangon. Tuhan yodohami huriam dohot keluarga. Napataruhon naposomono tuhat tuinganan parsatok kinani. Homo Tuhan namadongani orbuk ni bakena di tongani kuburanon. Lau soma napahihiud diari sogot molodung jupang hari haroromi. Tuhan Yesus naposom dinalau mangulahon ulau sakramen penguburan. Homo Tuhan namangguhi naposomo dohton dimton di porbaria.
Asabuy ulaw non ulaw kami dohot denggad di bagasan asi dohot holong ni roham. Pupuji kami madenggan di bahasa miyo Tuhan marmulia ho siya tikyon hot ro di saliling na haleluya. Amen. Ulah Yesus Tuhan sangapon hidup nalai Tuhan sonangani mana dibudiki rutun dalon Yesus Maha Posaki diharonai. Tersurat di 1 Korintus 15 mulai sian ayat 40 saat di ayat 15 terbaca kujahat ke depan. Adonggo badan perbenua gijang jala adonggo badan perbenua doang alaya singdo sangat na digijang asingdo nasiat tanong asingdo sodang ni matanyari jala asingdo sodang ni bulani asing musedo sodang ni akabitang ay masih surungi do akabitang masih not. Songonido nang hiheon niya kanong mate, tersabur do dihabusuhon, alay di pahehe do dihatotongon, tersabur do dihaleaon, alay di pahehe do dihasangapon, tersabur do dihagaleon, alay di pahehe do dihagugon. Na tersabur do bada parhosa, alay di pahehe do bada partoddi. Ang guadong go bada parhosa, adong manang bada partoddi. Obarto na tersurati, gabi hosa na manguru do zolma na perjului. Adami alai toddi na panguluhod do anggo Adam na perjudi alai dada bada pertodi na perjulu parhosaido dungipe asa pertodi nasiat tano oddo tolma na perjului jala marpangalaho tanoon siap banua gijang do zolma na paduahoni mangihutto pangalaho ni nasiat tano oddo akana di tanoon jala mangihutto pangalaho ni siang gijangido akana di gijang jala songon nang taulos serumang ni nasiat tanoon songonido ulos sonot tasugut rumang ni nasian gijangi. Odo na hudok disi aliak kadongan. Dang terbay sibuk do mudar maniak karajau ni dibata. Jaladang tertean na olo busuki hatot tongoni. Hahumi odo na hudok tuhamu. Dang na saluhut kita modding. Alay saluhut do hita paubon. Tapudi bagasa sakidok mata. Di pakuling ni sarune na parpudi ay makuling masarune. Gabihehe maakanong mati itu hatot tongon. Laos pabaon nama anggohita. Aikon hatotongod do manuluk na ulo busuhon. Jala hangungulu na manotong ido manuluk na ulo mateon. Alay dung disoluk hatotongon ni na ulo busuhon. Jala disoluk hangungulu na manotong na ulo mateon. Disima jupang na tarsurat. Nunga tarbod du tamatean. Nunga suluk hamonangan. Jo hamatea di dia hamonangan mi. Jo hamatea di dia sorok mi. Alay dosa do sorok ni hamatean. Jala patikido guguni dosai. Alay mauliate mari dia bata napamonak kita marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Ope hamu akadong aku na hinaholongan. Marsio jala semuba-muba mahamu jala sumurung ma totong di bagasan ulau ni Tuhani. Ai di boto hamudo dang magopo halo jau muna di bagasat Tuhani. Puji Tuhan. Haleluya. Opu Yabes Aljire Simanulang Doli. Tuhan debata nama ropaho. Tuhan Yesus Kristus nama kokopo doho na palua hoko. Jalato di porbadia do nama joho. Tuhan rajaun na sorasuda. Ima mangaramoti orbu ni bakem. Pai maro ari haiheon na balgay. Amen. Martangyang mahita. Pinuji maguarmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Disaluk na dinggabasa dohot asin rohami na dipatupaho di ulau nami sadarion. Marhita-hita ng borak na posomon nungo hupata rohami Tuhan. Tu udian nangangangon.
kuhalyangi hami dison, kupasatami matuho, homa mga ramoti orbu ni bakera. Paimaro arheheyo na balgay na binuhulmu to akadolma na porsia di kuwan. Diaka pamilya nagsisolo tarmubi keluarga. Toho inanami dison na tininggal hunin na posomon. Paso-paso manasida, leo mapanghiburan na siya koy. Penghiburan malulito di Purbadia tu nasida, di tonga-tonga ni ngulu nasida, di pelayanan nasida, na lamang ihutto nakkaulamu di tonga-tonga ni huriam. Mauliate matuha tinggal honon nami ma, naposomon di nga nanon, ramoti ma, saat diari hay heon na balgay. Mulak kami di bagasal la seroha, di bagasal dami na sumurung na siya koy. Di bagasang guarmu pag ito hami Jesus. Puji hami ma, guarmu na badiyay, siya tikyon, manotong may hot rodi saliling-liling na haleluya. Amin. Mula dong na. Kalau sama ke keluarga nasa pudi mabay. Kasih jalan, Bu. Kasih jalan biar ada. Memang kurang bisa. Itu dan nabi. Lang lakok na dengan nabi. Oke. Adi nak ibu polisi saya panggil beben. Adi na adi saya sudah. Mana mina di Banua Gijang, sai Pinurbadia Maguarmu, sai Roma Rajaumu, sai Saud Malam Roham di Banua Tongosong di Banua Gijang, Leo Matuami Sadari Ukang Udu Siapari, saya sama dosanami sopan di sanami, di dosa di doa nomor dosa Tuhami, unang kami begitu panguncunan, padu mami siap pangaku, ayo na punah Rajaun, do tagugon, roh yang sangat saling geling na, sini rohani Tuhan Yesus Kristus. Do tolong ni rohan ni patang ama do persora seto di Purbadia ma mangaramoti hita saluhut na haleluya. Amin. Adum bitamu sa surat rohan di totoa patang jalan orang dori jolo sude sana adum bitamu masarun ini para Rupi terang rupi. Jamal. Lebih mau atau hal ini? Apa nanti kak? Roma kane. Roma beni. Begini bapak nanti kak, jalan ke sana. Bapak
Nyoma sehat-sehat. Sian bereta nata pupus ima opu abes si manulang tuhita saluhutna nama mupus marga nainggulan asimat tong rohani Tuhan
siat-siat na pinasahan. Ingot dyan na tugu mahami na maribibiri dua subitu pirok parna. Sibubuti mahami amang boru horas jala gabi tuhatta manggohi pasu-pasuna. Mau lihat ya? Sehat-sehat tuhita hula-hula tu si jala tulak bona guntom sian raja di pamuronta oppu yabes si manulang. Putih lah. Oh langsung tujamu boy. Baik matur son. Unang masuk mamu. Pasah mah tuh. Oh lo tujuh lo nih. Oh lo mangaram langsung bawa kamu. Oh lo. Di Hasapurandre